Hi guys! So guys, diya taron sa Plaza Independencia, no? Dito to makita ron, daghan kita makita di guys, no? Nga taga ayun, sila lain taga probinsya nga gustong tanaw sa sinulog dito sa Cebu City. Right guys, no? Tama guys, no? Okay, mga tao, paragma na ni. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog guys. Welcome to my vlog guys. Baik tara, guys, so makita rin guys sila kung isang ipang-anda mga paypay, mga kaulo, para ugba lagi nih, para sinulog lagi nih, mag-ugba no? Ba? So tara guys, tara rin kung sabay ito makita rin. Daghang kayo mga taga-probinsya din guys, no? Kani guys sa Cebu City, magtanaw rin sinulog 2023. Actually guys, doon na may buhaton karon, doon na may buhat drama, no? May drama din sa stasyon DYHP. So kauban ka mga kauban din guys. Nato makitaon sila guys. Hi, kasama Alvin. Kasama Alvin guys. Hi, kasama Alvin. Si Alvin Troya guys. Yan. Mga tao guys. Gikan na siya nagkalanan ng pulisya. Mga devoted gini sa Señor Santo Niño, no? Balik timba dan mereka balik ta guys, balik ta satu tangan sungguh dah sama. Suunan dari guys nga ya magikan sa mga pro sa probinsya, no? Okay, karon ta magsugod ta sa to. Oy, dito ka man diri guys, dito gyud. Gilid diri. Sir Gili, unsa dito lugar dinhi? Plaza San Pedro nya. Unsa ni Plaza Plaza Independencia. Plaza Independencia. Plaza Independencia. Correct. Guys, pagdisun siya dito sa Plaza Independencia. Yung palitok Plaza Independencia. Plaza Independencia. So guys, brother, tawanan ka guys no, pero may ingana gyud siya guys. So, yung kin pala si Gilid Dilmar guys, no. Hello, mayong gabi. Tumakabanan guys to, sa taas ating pamilyang guys, para sa Papasila, Jelly, Happy. Ito magpaabot as tumakabanan. Ay, si Ariel guys, si Ariel man ko. Kid senior. Thank you. Ya, Ariel. Bapak di kuliah pan, karon nga kuliah. Das Priscilla. Guys, tumakabanan yan. Hey, Priscilla deh guys tuh. Kau ba dito si Priscilla tuh? Bakit ka sa tambalong guys? Nyatanya ako si Jelly Hack si Babay. So alright guys, no, so salamat talaga guys, no. Mata kung kakita ninyo kung sa sitwasyon nato diri sa Plaza Independencia atol nining sinulog 2023. Pit senyor!